L-Eżekuttiv tal-Partit Laburista jitlaqqa 2 fis-6 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrune. Fuq nett tal-aġenda d-distretti li se jkunu qed iċedu l-kandidati Laburisti illi telgħu minn żewġ distretti fl-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Il-total ta' kandidati li jridu jiġu eletti fil-Parlament Malti permezz tal-by-elections huma 5. Dan għaliex kienu 5 l-kandidati tal-Partit Laburista illi telgħu minn żewġ distretti. Dawn huma l-Prim Ministru Joseph Muscat illi tela mit-tieni u mir-raba' distrett, id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech illi tela mill-ewwel u mill-11 distrett, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna illi tela mill-5 u mit-8 distrett, il-Ministru tal-Intern Manuel Mallija illi tela mid-9 u mill-10 distrett u l-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartolo illi tela mill-10 u mit-12 distrett. Ġala darba l-Eżekuttiv jiddeċiedi li ma' distretti se jċedu l-kandidati eletti, il-President tar-Repubblika George Abela joħroġ ir-ritt biex isiru l-by-elections li m-elezzjonijiet isiru fi żmien ġimgħa mill-ħruġ tar-ritt mill-President. B'hekk fil-by-elections tal-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jinfetħu l-pakketti tal-kandidati eletti f'żewġ distretti u minn hemmhekk jiġu determinati l-5 kandidati l-ġodda li se jingħaqdu mal-34 kandidat diġà elett.